Termasuk turang na ni Mami Kalau, satu na nomuni bosa. Warau miki mamina veitala no ka vewa seki na mataka ni kua. Nomuni bosa. Era volana nomuni tamata ni biba kau kota ki ni biba bukui ni nomuni alo tambu. Ki mimsa krena kasureta na alo tambu pata ya mitiwat ke mami ni kua. Merang ni matata na nomuni bosa. Cisu na ne mami soro ka ni mami bakamula. E na vida na mataka sao, ti vida na kawi na te buni ne mami tigo ba kemba. Vida na yulutanga ke mem sa vital no tigo mai kina. Na matani kawi, eu kautele suela nga ba ke mem vital no tigo na yulutanga ni kena sangan revi ni sampula tigo na yoti ni ngauna le ni lotu. Sangan revi men sa vagana numitiko kanto vagan reti tigo na tukutuku kanto no men da rogoda tigo na yoti ni ngauna go. The message for this time. Meet in due season. Yan ay tukutukan tundon menda rongo da tiko. We kenda nandau ni vetumberi, en tundon menda bakarau teki kenda bakavinaka en vetumberi ni kalau. We kenda talengana leo ni lotu raramba, en tundon menda bakarau takana ya londa. Merau ni receptive kena tukutuku en tundau erando bakandel takai na nanonda ndau ni vetumberi ane dakengo. Belet ke bakana senga. Wakati ko behira na bebida na ngano sauti na nema mi buliti ko ke sene nema mi tigo ke wakana ko behira na sona ngano bosa kina na itukutuku ni yoti ni ngono ngo esenga ni tukutuku rawa ena raw ni odunro na sona ngauna ena raw ni odati ko ya ko etua ni dake ngo na sona ngauna e ana kana raw ni ado na itukutuku kire song lo to Laodicea na itukutuku ndana betal no tigo kine ni kuwa. Wakati ko na mataka ni kuwa, endondonu menda mulida vina kana itutu kina song lo to Laodicea, balatau iko kaya ndaro lewena tiko na song lo to ya. Kaya kau senga ni dingo mana itutu kaya Laodicea, osota ne matani bang wakati ko beir na tiwe ke, osota au sabakan dia takaro na itutu kaya mesa senga ni vital no anything, I will go. Kaya mesa sa tegrumai ena na kena ngandre me bakan dia takina itutu ko na bibakan rati ena yoti ni ngaungo. Sa senga ni ngauna, releni lotu menda rongoda tiku kina na tuku ni be bakal lama binakataki. Time no more for that. Tauti. Sa kena ngauna ngo, menda sa rongoda kina na tuku kana zoko na kenda ka bakar uta kenda kina nona lesumai na nonda bakambula. Ia me bakar uta kitalangan na yalo be kenda na leoni lotu menda tu bakarau menda dingoma. Senga ni tuku raw. Oti ki mem samai vida na kawi ke na matango ke mem samai vitala notiko ena bimbi ni uda tau manda uda tau muri kena bagoti na tabi ena kadi bakan domo ilebu tolu na yultanga ki mem sa the kota batanga mendua ena buku ni ngauna ke na buna talanga wakati ko na natiko esenga ninga yultanga bo ya sa yultanga makau sa dono me matatu be kenda lotin ka bitin les rumai. Ana puno sa senungay binda-bindaki na pagmatay lalay. Saan doon patangayan? Ba't sa matatu weekend? And may remind ita kiwala nga. And itutuku na may rongo dati ko na muni madongo. Niku anda na wasa na itutuku. Kakana kalaw vechoni volaki na isong-song lotio Laodicea. May bakana ka sa kana kauti. Song-song lotio ndarulewen ti ko na yoti ningongo. Song-song lotio Laodicea ray daw circle taka lomaya na kena na puno tokina enangaw na ya Asia Minor. Definitely, there is a biblical last day church. Church of God. Etiko enduan ay song baloto ni kalawen na yoti ningaw ngo. It is the church of prophecy na numawinaka, and we belong to that church. Di na sisenga. Right. Naka. Yan ay song baloto enda lewena. This is, and I'd like to remind us, this is the group that Satan hates the most. Ngon na song-songo data kasese baka ni Mateo Setani. He is angry with her and her seed. Because we keep the commandment of God and we have the testimony of Jesus. Yan nabuna data tukina na song-songo lotungo o Setani. Kambaleta, because you are a member of this church, Satan hates you. Baleta ni olewena tiko na song-songo lotungo o Setani dati kutiko. And he wants to destroy you, and he is serious about that business. Nanona vina kata mbibaka ko
He's very serious. He means business when he deals with that. Now, Ivola Nibakatakila identifies this church as the remnant church. It also applies another name to it in the context of the 7 prophetic churches of Asia Minor. It is the last church before Christ returned, the church of Laodicea. Songsongolotu or Laodicea. Na songsongolotu ngo, kebakanda na rai baka malua, it has many spiritual problems. Lebsar na lenga ni bula baka yalo itigo kina. Kabunga baikenda na grassroots members. And the senga tigo ni bakila, si senga sar tigo ni matata baikenda, na lenga kena veka struggle tigo kina na songsongolotu ngo. Na numa wasakaya oti. Gona songsongolotu le kum tamate, data baka lebu tigo na temor, data ni mate. Lebu na bika, ya tu struggle tu kina hirin le lotu, and the senga tu ni bakila se menda kawai sar tu kina baka lebu, o kenda na lewena. Even some of us are even struggling to understand these problems. We are God's called out people. Matata. The sini bileti takoya, sipada. Bileti do we kenda ko bileti tak? Senga. Kenda ngo anda tamatan ding taki, kadibi. Baka tiki-tiki, menda baru takan buru-buru ngo kinanona lesuma ne bakambula. We are a called out people and we have never denied that. At the same time, we are not eager, we are not willing to accept the lady's character as described by John in the book of Revelation. And the second itu makaraw menda dingoma na itutuko kana kalaw vecho ni mebolake ni songsonglo tunda rumay lewe na tigungo. Gona kene balabala, gona be kamo the cover, and the second itu makaraw menda dingoma na itutuko ya. And yet, at the same time, we claim to be member of that church. And the same randi rolo bata. John described this church as a strange mixture of flesh and spirit. Ebe waki tukina nambula. Ni busota. Erkila na tiyo na matan bego. Lusuta la kawasa kayot. Ni tutuk na songsongolo to Laodicea. Esenga ni tutuk raram belata na yot ni tutuk. Bern lesuma ng turang Yesus Kristo. Belata ko na yot ni songsongolo to. Iti ko ro kina. Gona bang nana ne maseti ko chon. Endo nagawilik choni. We don't seem to recognize, or we are not willing to recognize the true nature of her lukewarmness. The second we think of Maya, they took a katigo choni, Piketa, na live in Soksongolotungo. Vaktakila, na kena wasetolu, tin kalima, tinatikine tin kawalu. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Tiguro ruakina. Siya nyo kata-kata, siya nyo mbata-mbata. Kinimbalimbali, o Laodicea, vingoma, etukin na nambula velaroy. Sino rongo-rongo binakay? Iyoyan ay tugutugo, kana kalaw wecho ni mebola may vei kenda. I would not wet, cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, Letisengo, katigo ikon yo putuniyaw, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Siya nga ninong tukutuku, wanay tukutuku Nicolaw, John sent this message across to the church elder of the Laodicean church. Wana no tukutuku bekenda. Tukunoko, siya nga tigo Nicolaw iko, lubay wale, matamboko, nrabun-rabua. Rongo-rongo dahi, ibusot yaw. Siya ninong tukutuku ngo. Tinatin kawalu. I counsel thee
to buy of me gold, tried in fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, and thou mayest see. Lumutan ay lang mebeaw. Sureti kanda tiko na klo. En mataka ni kuwa. Tinetin kadiwa kena tikine rusa ngabulu. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and he will sup with me, and he and me with him. Sule tu vekenda na iwali ni nonda lenga na klo sureti kenda tu na venga una. But the koya ngai tu veko na wali ni lenga ni songsongolo to Laodicea. He offers gold to overcome our poverty, empty life. He offers Esau to overcome our blindness. He offers white raiment to overcome our nakedness. Therefore, kanin balimbalo ya, isengan indu vekenda na tiko Laodicea. En dan donu men dua na nonna yulumbale. Siapa kata? Na nonna kay senga di tunde raw men da waraka na nonna lismay sambale nga bikendaro. Dina ni batu ya na tuba kinimbula. Laodicea. Even though she is self-deceived. Na numatiko kan tau tu na nonna mbula. Ni vinaka tu na nonna ilak-lak. Even though he is still divided in her loyalty, God still loved Laodicea. Ayan ang kain da kalunga takina, runda rui baka vinakina, en nakalaw en tangkarabatiko. Vatu yana ito ni nonna mbula. Esa lomani kenda tiunga, esa sulitu nga bikenda na chance. Sulitu nga bikenda na ngauna meraninda vebutun kina sa umaki kandali subikoya. He pleads with us to turn back and accept his solution for all our illness. That is, repent and open the door for me to come into your heart. Dolaba tu na, dolaba na londa. Soletu na ngauna bikenda, me ngauna ni bebutuni. Ya na itutu kina song-songolo to Laodicea. Wapas tu kina makalele, to na matakaleli, makalele sara. The Laodicean message is a call to repent, to open the door for Jesus. Kaya kasi ko yan ay tukutuko ni kalau weekenda, menda vei butuni, ronga na naksara le lotu. Kaya imbalambal, endu na lenga ay tigo ina song lotu Laodicea. Otherwise, and say kana kalau vei butuni. Vei butuni tu kuningan endu na lenga ay tigo. Semua kaya kasi ko yan ay bangaroni kalau me vei butuni Laodicea, kaya imbalambal endu na lenga ay tigo na song lotu Laodicea. And that we have to accept. Kada di kaba baka sanggara na daba lenga tiu beyaw. Como den selenga takana song lotu. Daba lenga tiu beyaw. Ko vina kata kina na kalau. Ko baka salata kiyaw kina. Me be butu. Ya nataro and nataronga. What are we to repent of? Daba na kanto na me butu ni kina. Here is our double problem. Sangay ruwan na nondalenga. Matay ni nondalenga go. There is a need for us to repent. Doon naman tayo butuni. Right? Kendo biyan nendreto, kaninto na ito manimbula sa mataw tumay weekenda, may mayado na besaw, may tayo butuni, daw biyan nendreto kasi matap. Nendreto kung mambito na ito manimbula ya. Problem number one ya. Sakay kaya nakarua, enda sa nga nikilarao, tiko na damay lang at tiko biyaw. Bato kita ngo anda lang tumela, dalaw tutiko. Sino na lang ni so na ngona ninda la boss business meeting kada kamay na bebasa kin go na kami kun dang go anda veileti. Ko defenda ka na kauda kabatiko. Enda sika tu ni kala na lang gachu weekend. Ko ya na kaya nga de kina menda ya mal malum tu bangaraw kina tutu ko bangaraw ta na kalo.
membale tikenda kito arong ada tikenda matakalele ni kuwa na itutu kito website ko mena uta muri na itutu kene song loto Laodicea e bakara utakan na yalongori na yalongo goma na itutu kene song loto Laodicea merawan indanga rawata kina na kau-kauan ni uta muri. There is a need to repent. And secondly, what are we to repent of? It seems that we do not recognize or are not able to recognize that we have sin problem. And the senga tunikla ni sonaka and the kamati relani lotu e data e senga ni marauta kana kalau. Mosota ni ukati na bos bimbingo. Sen marauta kana kalau. Because thou sayest, I am rich. Thou sayest that I am rich and increased with goods and have need of nothing. We claim to be rich and in need of nothing. That's the real problem with us, Laodiceans. We think we are ready for heaven, but we are not. What is our problem? We really can't see. And the matambok. And the second kila, ni kaya tu kalau menusuk sukulot, bukan kau sekarang kau ti. Nabi kaya tu kalau menusuk sukulot ya data tigo nak kalau. And the sabi talo ti bukan dondo nunggo. Balik tahu Jesus apa lili sumai. Semua dah. Sinrani nangai warung itu tiusan itu tuku merani uci bangun dalu lulu tapi marutan tuku ya siang. Nda sabi na kati mesong ngoda sona itu tuku ko erani kau to may weekend na visa. Me transform ta kana non tembula. Kaya kasi nga kila na paso sa pakabitia. Tama. Au banu ni kina bilo didila au nui takatiko ng bulat ang mundo. Kandraw siya tigo kinoyaw di bolin bula. Gona lenga lebu dundua. And the second thing ni recognize takarawa. Na lenga, nyokenda, na lenga tigu weekend. We are comfortable with the things that are going on in the church. We've heard repentance messages over and over. But they don't seem to make the tiniest impression on us. Sanga ni kau to may weekend na vesau. Tuku-tuku na sarang tiku. Tuku-tuku ni vebutuni. Go. Namakandong membulan ni mulai. Tiukina. Na isok-song to Laodicea. Nyokotiyo na kaya tiko na bipagsalataki. Still, we see the situation going almost from bad to worse. Tama na muna. All because the message hasn't been heeded. And why is the message not heeded? Tama na muna singa ni datalay rarati ko na siya dahil raraman na ko manitutuyo Laodicea. Gona buna. Because we do not know what to repent of. And the sengat ko nikila, nindo nang ngarabi kalau mata kau lebo nda takabatiko. Beba kana kau sa kana kau ti. So ito mo ni bulan dan bulan takatiko, isang ni maruta kana kalau. Via kau kovele nda tutuk eh. Ya sa usabi na katimi kau ko merani ka kota linggo sureti mi long my Brisbane. We are incapable of discerning sin. And the senga ni wasera rawatiko. E senga ni ndabuli da sartiko makatitombu. Na ibotambu, na raraman ni alprofisay kena vekaso, me bukekenda. Me rendek la, ngay bola ka maindona kasi ndona karanga da kamatiko na lubenda. Darbo, wanelewa, siya dinga. Me sakila raw, kango sinibin katanaklo. Me da sa tumaraw, me da sulian na kena ibakasala. E nanganu sala bakalo. So, we need to have sin defined, described, delineated, mirani matata weekenda. Kako niyo ngay were umiyumbita ka na ipalapaladani kuha. Kako niyo wabo kung mga itawran doon na dito ni tunga ng ano sala mamuriyan mo doon.
We need to call sin, sin. Kaya kasadala nga, tukuna. Siya luvemu, siya detale. Nung matahubale, siya namu friends sa dava. Mention it. Balata na no tukuna mga tundun niya. E nabukay ko, e medoko na kikoya, kinamatin tuniklo. Call sin by its right name. Taro. Are we boldly giving the straight testimony and calling sin by its right name? Are we? Sorry. Deal faithfully with wrongdoing. Warn every soul that is in danger. Leave none to deceive themselves. Call sin by its right name. Declare what God has said in regard to lying, Sabbath breaking, stealing, idolatry, and every other evil. Amen. Sorry. Go kauma in the Gospel Workers page 502. I'll quote my kinaya. Many dare not condemn iniquity, lest, listen to this, lest they shall thereby sacrifice position or popularity. Ano sa ini binakata, may upos mga doon liwir na dorbo kira ng onelewa. Dera kay lawla, karadati ang bataw na non ray liw-liw. And then I will not be a popular youth director. Siya ano sa ini rin po sa mga doon liwir na song-song mga kamrama na, what do we call them? Dokas. Balat, hindi lang ako lang kay datiaw, ang guys nga ni may popular, liw-liw popular ni Tokas. Siya merto na Adventist man. Aw sang kay yumbi ito nga betali. Lay beto nga meta katung may short ko next leader. We don't want to sacrifice our popularity. And by some it is considered uncharitable to rebuke sin. The servants of God should never allow his own spirit to be mingled with the reproof which he is required to give. Isabi na kati mo solia, solia. Leo ni Lot. But he is under the most solemn obligation to present the word of God without fear or favor. He must call sin by its right name. Amatat. Kaya kaya mo tiga na song-song ni Darbo kaya nga nalaw na may buto ko, mention it. Tell them. Kaya makaulang manira. Kaya makasya nga, okay, leave them alone. We are now in the final probationary period. And God is depending on us watchmen to blow the trumpet of warning in clear notes. Sa depende ko bikin na kalau, minda ubu bang dono nanda bu na kani rorong tong dono. Mera ni rorong ada merkla ngona itu daba sala ko tumengo. Clear notes. A note that not even a blind, sleepy Laodicean can fail to get the message. Something wrong here. Kabangon kalau Isaiah, cry aloud, spare not. Isaiah 50 kawal 3:2. Lift up thy voice like a trumpet and show my people their transgression and the house of Jacob their sins. Lift up your voices. Tukuna bay irna nang utamata na non ray palpalada kay na nonra talain renre. The Lord's command to his servant is cry aloud and spare not. Counsels on Health, Kaibango, page 520. A message that will arouse the churches is to be proclaimed. Every effort is to be made to give the light,
not only to our people, but to the world. Na tuku talaga mela koi tumba, me tuku merani vesau takana tamata, nirsa vesau, mer vesau kina baktangan ningen de koi vina kata nakalo. Wakati kana bongi, kita tu matang linlo tumito, eleve tarau na nondo to istende. Merangay laka mo yoy rasa mata. Saray dengan nondo to ibala bala, oy nakanggo do bango. Sasin kaya nga mendo bunaw. Oy singa tambe do maroy bango. Singa do be mamangani sing kemisa takabungan kay vina katin kimem kapsenga. Erna may ray da weekenda. Kasin kaya nga talabunaw, smata. Desire of Age, page 805, warn every soul that is in danger, leave none to deceive themselves, call sin by its right name again. Kakuno laivire merbaka dalay tu, mernanu manirsa setiko. Tukuno baka doon na lang. Cry aloud and spare not, and call sin by its right name. This indicates that a very pointed testimony is to be born to the church. A message of Elijah, a message of the standard of John the Baptist. This is the straight testimony. This is the message that has to be delivered to the church in these last days. Na tutuku en den donu merongoda na song-songolotu en na yoti-yoti ni ngaw nanggo. What does it mean to call sin by its right name? Sabi bitan ko minute ni. What does it mean to call sin by its right name? Bato sinigator na maningaw na. Nangaw sa auti, nanungaw sa stop. Does it mean to declare boldly that adultery, stealing, etc. are sins? Kaya na straight testimony binakata na kalaw? If that is so, then every pastor, every layman had been faithfully preaching the Laodicean message throughout. Kaya makasay kaya na itukutuk ko binakata na kalaw may dilibataki. Butako, Vemutakodi, sa kwaya tiwa, rongoda na kaya na early writings, page 270. I asked the meaning of the shaking I had seen, and was shown that it would be caused by the straight testimony. Reda na banda na kuritaki. Gona ka, sa tukuna raw ni siya nanuma. Gona ka enayado enalamo ni song-songolotu, ni sabakan del taki bakan nondono na bosa ni kalau. En na kurita ka en na avalata na isong-songolutu. Ngayon doon na cause of the shaking. Ni sabuno taki bang doon na isong na tutuku en na avala na lotu. Avala na leo ni lotu. Batanda ba? Balita iso na tutuku tiko na straight testimony. En na baka avala tiko balita ni terasar ngayon ni nam tumanin buloy kung bulat tiko. Yan na buno na avala kina. Ya masu bona klo. Mera ni bukeiko, bukei kenda. Mende tumagrau, mende dingoma, na tutuku sa varo taka na klo menonda. Ena ngauna, ena dili batakian kina. I had seen and was shown that it would be caused by the straight testimony called for by the council of the true witness to the Laodiceans. Yabolata, na isong sungulutu. Tomana, this will have its effect upon the heart of the receiver. Right? And will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. And the bukikan na bakata na labeta na lomanda. Lead us to exalt the standard and pour forth the straight truth. Some will not bear the straight testimony. Sa tukuna ratu weekenda na rara malilay eso and asenga ni vingoma na itutu ko binakata na kalau merongodo Laodicea. Yarang dia robekani. Dingin nomu. Weekend nda bunaw kakuan yolo wasya ni tukuna ni pakandon ni tukuna ni sa tuidango tukuna pakandon meranga dingin ngawir na lew ni lotu sa tukuna ratu ko mebeka na profesango some will not bear this straight testimony.
So we kemuni sana dati tiun saru ko juga ni nunggu buna. Dini ala betul ngam ko ko Jos, ada betul masan gori. Kaya kaya, au buwi walingayan. Iya, koya anak kana yado. They will rise up against it. And this is what will cause a shaking among God's people. They will rise up against the straight testimony. Erna dongama na itutukun sana bunu taki bang dono. Kwango na kana yabalata na luto. Yang ko na process bang taka na klo na shaking and na process bang taka na klo me purify taka kina to purify his church. We haven't got time to look at that. And wili kana bong na tutugo na tikina ko teto na kana wase rua tikina walu mo vosa vakan dondonu tiko ongori ena senga ni lewai meda me mandu akina ko kwa sa totani ni sa senga na kava mendam beita kikina straight testimony ngo tu na tiko bango mo vosa vakan dondonu tiko tuku na paula ya vei teto vuno taka vakan dondonu na vosa ni klo. It is the straight testimony. Is the straight testimony being presented throughout the churches? Sabi nga detektibo na itutunggo na straight testimony? If it is, then why hasn't the shaking occurred long ago? Dapat na muna sa senya mabaltukin na isong-songolotu. Balita na kaya, because this is what it says. Some will rise up against it, and this is what will cause the shaking among God's people. And I have a lot of isang luto. Kaya na buno taki, bakang dondono, na bosa ni Klo. Okay, let's face it. No one is rising up against the identifying of adultery, lying, Sabbath breaking, etc. as sins. And the second thing is nga na may tuko ya. Di po natakin na sinibiyadong ka. Siyang, ore, dalang ore, siyang. Ito sinibilit, ba't na naman muna? Because we all expected them to be preached as evil. Matatutubikan na. Ito sinibilit itak. Ba't sa klato, hindi pa rin tunay muna itini. Simadam. The reason of many rising up against the straight testimony of the Laodicean message is because it not only defines sin, but it relates sin directly to those in the church who are committing it. Bunot ka na sonaka, ano siya marauta ka? Nabuna, baleta, ni tarasa nga ni, na ibala-bala nimbula sa na itoma nimbula, o baka mene-menetiko. So nangauna, sana be a walkout. So nangauna, do ka birna daru kira ngone le mai bichi. Ninda woti bango ndo na ni mami kemba, do le nangauna rado sureti am ndo lagi non rabulan. Ningauna utikin ndo na mami kemba dio timena ni mami songon ki mami la mai tumba ki mai lululu. Au klai lo mangu. Ndo na lenga na no message. Kera maru te kiau. Ke ka durma itumba, so vir biang alubiau, so me ngai tosa ni na bunu era komunitu kena sartawa so kila. Hit na message ngo. Ya sa kila tu nanonra ibala-bala na dorbo kena ngonele o men itu tamba dak. Au venga rabi tu veira. Bola kan nungu ngau na nimbula tau doko, venga rabi tu veira. Au tal song-songolo tu tambak. Ruangan nunggu tem. Ni venga rabi pakai sosongolo te na loma ni sabula ni pasanga bulungan na bagina nunggu te. Ruangan nunggu tem. Kena mo nunggu ngona au doiri patatunga kairna dorbo kena ngonele. Keme bibala keme bidati mandana sona ngauna. Ya laiba. Keme mbadi be aloni tale. Sin exists in the church that God hates, but they are scarcely touched. Why? For fear of making enemies. Opposition has risen in the church to the plain testimony. Some will not bear it. They wish smoothing spoken unto them.
bunga bekenda na enda bina katanga na bunau rongo bina katunga bekenda me bunau taktiko. And if the wrongs of individuals are touched, they complain of severity and sympathize with those in the wrong. They hate the message that the church really needs. They are overlooking the wrongs that make it necessary for the message to be preached. Spiritual gifts. Volume Rua, page 283. As Ahab inquired to Elijah, art thou he that troubleth Israel? They are ready to look with suspicion and doubt upon those who bear the plain testimony. And like Ahab, overlook the wrong which made it necessary for reproof and rebuke. When the church departs from God, they despise the plain testimony and complain of severity and harshness. It is a sad evidence of the lukewarm state of the church. Kebaka enda sa data ti ko na tugu ko ang andrema na klo ko vina kata na klo me bono ta kini song lo to Laodicea sa bakarita kini dava ni song lo to sa dava ti ko na bakatangin ngen ni kata-kata senga ni kata-kata sara bata-bata senga ni bata-bata sara sa indicate ta kaya enda sa data na tugu ni klo enda sa data na tugu ni mbula enda sa data na tugu ni bakarutaki. Tomana, nanron ni Pepa, ruana walusangabul ka ba? Just as long as God has a church, He will have those, He will have those who will cry aloud and spare not. Talia ke bakal data se daba, ni existe ko na lotu ni kalau na tiuki na so, na rawa ni tiuki na vidanga. Kabar na kapatiko. They will cry aloud and spare not. Who will be his instruments to reprove selfishness and sins, and will not shun to declare the whole counsel of God, whether man will hear or forbear. Vitalia, ke kongarongo da o pananga siya ambati ko tele mai tumba district ko tele tu na nando to vilita ke Brisbane church. Tele ko siya ni biala ko mai. Ngor ngai nom. E una makande tanga na tugu na ko mentundun mentarongo da. I saw that individuals would rise up against the plain testimony. Sama rita ki utima banda. Da kalongata, senga talindua na lotu e tiko e bura varuta na kana profit na kalo, me dhokona ka me advice ta na lotu. Ke irna levena. En non baka morau ka ni tabi ndun merangraba. Ana bunua untuk kati ko waset ki ni to na bunga ngon ke rondo betalo. Sakila ya nan duindu e tiko na lutungo. Senga talindua na lotu, varuta na kalo kana profita. Reda mandana kaya de Mrs. White. Senga ni buli. Tau mate. Ngayon kongo na ipakatangin ni kaya eraw ni bakande o takaw ko weekend. No na bibak salatak. Dapat tali sabo weekend. I saw that individual would rise up against the plain testimonies. It does not suit their natural feelings. They would choose to have smoothing spoken unto them and have peace cried in their ears. I view the church in a more dangerous condition than they ever have been. Experimental religion is known but by a few. The shaking must soon take place to purify the church. Na itutukan da rongo tingo, ngosara na itukutuku ni shaking. Na nanda rongo sartua at this very moment. Sa wasea rua na song au sa nikla ia na yalo tingo sa kila na kalau vena bono tukin na bukuni straight testimony na sarongo tingo. O dingoma ona lago sanango kesenga ona lago sanango. Ya sa kilanga na kalau ya. Iyo ya naka evakava na itukutungo. The shaking must soon take place to purify the church. And the vinakata si senga. Magarauta ka na kaluna, kena ngauna, kena tamata, meron bakang deotaka.
Saring ono mimbi na ngono ng bulitigo. Belum doon makatikin ko sa bebe. Jeremiah, waseon tiginetin katulog kaya tiginetin kaba. For from the least of them, even unto the greatest of them, everyone is given to covetousness, and from the prophet even unto the priest, everyone dealeth falsely. They have healed also the hurt of the daughters of my people slightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Nalengang waya enangaw na nature maya. Vuno tagtigo beira na tigo binaka na beka kansara. There was no peace. Preachers should have no scruples to preach the truth as it is found in God's word. Let the truth cut. I have been shown that why ministers have no more success in it is they have no success is they are afraid of hurting feelings, fearful of not being courteous, and they lower the standard of truth and conceal, if possible, the peculiarity of our faith. Ni albinak. Rekenda nandaw ni ve tumberi. Sa kanangona. Na masuta na kauko ni kulo. Endang andra na uda taumuri. Meron din nangay I will go ko nanda dimti ko itumba na I will go me da kamanda ilo ni songsunglut. Simadam. To I will go Romanda. That's it. Okay. To sanggay landa ni tumba. Sandangay rayda kina kanda saraba kina na kaukawan ni kalo. Kila na thim I will go sini thimbo. And hindi wala nga na kana makandewa. So rabang ta kana daman do kaya kay oden na la ko na buku kito. Na be ulut ta tale so. O samben na may sa may biti. Sa daro ko may biti na be kema may biti. Sara. Sa dim tiukina na something like I will go. Nandang boleh challenge na kitigo mendalako. Yan na mo sa pakasama sa lakan na dim. Ruan na lakolokan ni be surete sa liumadani na ang girenolisa. Tale mo ko ran may baitabi. Iya, araw. Sa ucital sa boy bidangan mata may miro sa ngetan lis ada mana thim. Angay dio talani muri na thim. Awa mas makaro man na thim kana program. Nangor sa lakon kinan na thim sa pakasama na puno da menta ko sa ulutang makang sanda ba imbulay tumay kinan. Do nangon bala nagay tiga bulo tumay sanda challenge na kitigo menta. Lakamay ni sa lakamay mo pandeo talanga. Talanga na itutuk. Iyan beli taknel tamu sangay moy da menta mole may na direction go. Menda kilala, menda paksakara. Nadama na muna sa katukunira, baka minaka na I will go. And ang ngandreba na kauko ko to sabi talo tiyo may kina. Erto ang ngandreba na tisay pili ng ano kaya, erto bang tayo baka minaka, toso kina na dakadaka, and ang ngandreba tala nga, and ay yoti-yoti ni nga unang go. The truth must be made pointed, and the necessity of a decision urged. And as false shepherds are crying peace and are preaching smooth things, the servants of God must cry aloud and spare not, and leave the result with God. God has given his servants the present truth, so clear and plain, that their opponents cannot stand before them. Ni sa bunot ta na bosa ni kalo, kana itutungo, kana banda, your opponent cannot stand before you. Sit down. No bullet. Galatians 1:10. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Au baka lo mabinakatakiri, baka binakataka na close, baka lo mabinakatakiri na mata. Kaya kasakanga, baka lo mabinakatakiri na mata, au sasengan ni, au sangay siya ni tawtal. Kenda, bakukota ka na nondang bula. The better tara makawas mabat kilo malangi buki, buli na mangumatuan na nonamosa. Magsangara na kaukuwaya, merani nomu. Merani o tuwi na kengo. Dilimat ka na itukutukan na, kau tamay ng ganga. Kau tamay na, may bakarautak. May irna, na nonda lewe ni lotu, nimbera ni nirangay to sayani. And I will go.
The true message to Laodicea will boldly declare the sins are being committed by the church members. Review and Herald, December 23, 1890. Unless these evils which bring the displeasure of God are corrected in its members. The whole church stands accountable for them. Right? Unless these evils which bring the displeasure of God are corrected in its members, the whole church stands accountable for them. Sa kanimbal we kenda to ng durno, we kenda to ng daw di grabe, we kenda na value tak. The saray din doon na lang ito na song to deal with it. May makan doon na turangan ni balu ni kalo. Doon na lumutin ni kalo. Kaya makasya nga, sa hadap sa nada. The whole church. Kaya naman, sana ngongon, I will go. Siapa that? But sa tarato na sungsulo to na lang, ako chiko, kung baka mene-mene chiko. Kung sa ray dati ko, naman sa kaya ka. Kaya itong kay vital no tale sana go. Hadap ito vital no kini sana go. Dito nga bang ko naman ito vital no kini, to dilta ka na lang ako. Ngora luwen dati nga. Ngora tulen lo tunga. Kung ako rotondo wilay, lakaw iti ko na bingaw na kadangan iso. Tondo mas masumatib. Ngora nga go, tunga go. Dapat talim itong galay buki. Sana go. Eh? Balita sa simran di bati na non dai lakolak. Okay no nananamakitiko. Nananamakitiko kinananalismo na non dai bakambula. We all want to be there. Matantu ni kalo. And then we take tal tunga nandoon ay tabi. Marota kyo buru-buru kinananalismo. Selected message. The message we bear must be as direct as was the message of John the Baptist. He rebuked kings for their iniquity. He rebuked the adultery of Herod. The message to the Laodicean is not meant to make people comfortable. If it is trimmed, if it is refined to make people comfortable, it would no longer be the straight testimony to Laodicea. The prophecy is some will rise up against it. Buno tanga na kasama kong itiw kinanakalo. Buno tanga na itiw Laodicea. Eso sa kahit itiw man na prophecy ito sa raidauti, some will rise up against it. And then nasa nga nidingo matawdo ko. Na numasartigo baka binaka rabewekani, na numasartigo baka binaka. E na loma ni songo lotu, e na madhiu na kenawase tinikatolu, na kuanan daw kambu-kambu raikyo ya, e rau kande, rau tumbu ruwa tiu kena witi binaka kay witi da. Sana numatigo na tigina ya? Nangan to sala may kinaton sa tumbu talaga may na witi da, to sa raida korto na nang karamatigo na fam. Erto ngoy kaya, wadab sa tumbu talaga may na witi da, wadab kito sa nabutalay bina witi da. The weeds. Kakabang ako kanito kinuere, dolay ba nga meraw tumbu bata ruwa-ruwa, mayado ng ngaw na ni Tata Musuki. Saralang mo rin daw Tata Musuki, rin kaya may waseruwa na wheat binaka, kena wheat da. Weeds from, tares from the wheat. Yan na kami na makatiko. Kaya makaya so, na siya nga ni Marotaka, na numabaka binakatiko. Na lama ni song lotu. Sa mga rin takao titunay bola tamo ni raw tukururuwa kin, raw tumbururuwa tiko, lama song lotu, wheat binaka, wheat da. So, na siya nga ni Vingoma. Siya nga ni tutugurong rumina, na tutugong, so nga sa daw ririko. Nung gula ko, tigo man nga mengo, siya nga so charti ko ni, loma ruwa tigo na lamango. Dili mo tanga na itutungo siya. Masula ka tigo maturangan, ni alwinak. Is this too strong for me to preach in this camp meeting? Iyo babi namin akan sa encourage na kayo nga, may usapa kan diyo, takamanda nga, Vitalian, doon ko, siyang talibis rin kayo sa usala ko, vitis yung lahat na silang doon. Doon na taro. Does this mean that the true message of God for this time will be
troublesome. The effect of the straight testimony will cause a separation and a wasea na isong-song among the professed people of God. It will separate the sheep from the goat in the church. Am tatay ay? Sawon ba ngay bitan on the slide? Oniran sulit talaga tin na minute. Okay, pinaka. I'll go a bit faster. Testimonies volume 5. The searching testimony of the Spirit of God will separate those from Israel who have ever been at war with the means that God has ordained to keep corruptions out of the church. Right? The searching testimony of the Spirit of God will separate those from Israel. Kararawan ko, na ito may nangano ni Betaw say, ausen ni binakatayo man ausen ni binakatayo makito Betaw say baka matabubali. No. No way. Panaboy ko. Sa tanga ni marutak. Iya endo doon ni tubak doon na yoti tiningaw ngo. The searching testimony of the Spirit of God will separate those from Israel who have ever been at war with the means that God has ordained to keep corruptions out of the church. Doon nga nakain and keep corruption out of the church. And kanabuno tagtiyo man doon na po sa niklo. Wrongs must be called wrongs. Grievous sins must be called by their right name. But divisions will come in the church. Two parties will be developed. And whether we like it or not. And when one speaks boldly about the specific sins in the church, what happens? He will be accused of attacking the church. Many are attacking the leadership from outside. The true leadership message must be given from within the church, not from outside. Niyo sala ko nga ngalu. Niyo sabi mbito nga na lotu, mbiuta kakunong ka indusiyali sumay na lotu. E bunga rabia la kindusiyati ko may lotu sa ati ko may tuba. Siya nga di mo nuwa may may indusi may kino na tamata. Niyo via buno tang na tukutu ay lotu siya. Ke lomongo. Be a man of God. Kapuno ta kapon doon, wasin ko be ir na tamata eloma ni lotu ngo kakuno lay one side ti ko may tuba. Madam. But why is the message resented and rejected by many of us in the church? Because no one likes to have his or her sins pointed out. We are very sensitive. Vika, nindaw taraya ni baya, so na vika, ito baka mene-mene. This causes the straight testimony articles to lack in the straight testimony. Isa ko kaya nakanda ya, ni sabi ya, mga dito ko sa manay baka tangit nga din itutuk. Sabi ko sa ayalikina. Nangganga kenay tutuk ito doon mentaro ko na straight testimony. The message must be given, sins must be exposed, and it must be done with love and loyalty. Menda, bakan deo takati ko na tuk-tuk and alaloma. Desa deal ba tayo ng doon na lengga tiyo na lang mo ni Soksong Golotu na masumasuran. Doon menda masulak saranga. Madon ruwa. Kento na weekend na doon ni Pingkarat. Na kipika di may doon na lengga sa tinggo. Tu skuman dan ni sa approach ta kirto tu sa krema dan na bibu ni kalau. Madon do madan tu mas. Kento to saraman na board members ni Soksong Golotu. Tu may dami tu madon do man tu mas. Tu masulak madan na lengga ko. Bertu taray rito na lubento tu si taray raw na matubalang ko siya, whatever. Tapi kando ya teman Soksong Golotu. Dan muria nang salah ni kalau. Tapi bakal ramai tiu bukan kalau. Kaya kaya sangat sabi at orang ambil ni I have that authority. You won't get anywhere. And no more kami nakachiko. We have in the church a mixture, a halfway commitment on the part of many of us. And this has created an atmosphere of lassitude and unconcern.
Gona bika, levo weekend. Kla, kotu ana kaiago. Ia ndundu menda posota, vetu mberi, vetal no taka, na veka kede. Rawa, ninda. Vebu kikina na kena taredake, na toso. Kena bulan ni nonda isong sugolotu. Do you love the church? Dalam mana na lotu ngo? Yes, of course. We do. We love the members. We love our leaders. General conference and another big conference in Australia. My meeting, another mission and all. It is going through to the kingdom. It is the apple of God's eye. Let's not demean or dishonor it in any way. But we should hate the sins that would separate her from her loving Savior. Daka kunir, data na lotu na lomana na non dalot lotu ngo en dalomana. Iat menda data tiko na iwala da kwe vi atek taka chuma isa. Bamba sigatiko en alomani lotu en ngauna en sambulan ding makatiko ni kwa. Satan sa rombe kan iso na ngauni sala sa duru mo mena tevoro sa mai tiukina na alomani lotu. He may have succeeded in diluting the truth, but all the forces of hell cannot prevail against the church of the living God. Remember that. This is not just another denomination. It is the movement of prophecy. It is the stand to restore generations of fallen truth. And it cannot and it will not fail. Se dama na kaya, se dama na kaya barat ako buru-buru, dama na kaya barat ako na teboro. Na itoso-toso ngo, sing rabang doon na fail. Iko nga pati kaya, kaya kandaro siya, pakaraw takatiko na nondaro bulan, lomandaro, mindaro, tubakaraw, mitingo man ay tukutukoy, pakaraw taka na kalukin na nalut. O kendaro nga, andaro na yali, na toso ngo, na toso nga. And I'm going to stop to kin na kay pakadorting na tebor. The church may seem to about to fall, but it does not fall. It will survive and triumph. And all those who remain faithful through its shaking, testing experience will triumph with it. What are you going to do, Vera? And a challenge weekend. Can you ready sa mga ngongo? Yan ang wanggang ngo. And now they take a dua. Me vakalunga tataki kenda na kaluni tutu leka na may rongote tiko. And a singale ni kwa. Kimami sa bakalisyon na baka binibinang fake kami ni mami kalo. Ni kundi sa may baka na numikin mami tali na singale binang ni kwa. Kimami kimami na bonus ng tambay din dahil kimami tigo bako ko tayo kimami tigo na ni mami. Tara na lumay kimami. Merani basi kendo na bulan baka bawi. Awatin na ni mami betang talay ni Chisu na ni mami sorrow. Amen.